Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyang ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Arnel. Manipod Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Best friend ko ni Neil, manipod pa'y elementarya kami. Addaan kami adwa iti nobya. Ket jak ninamnama adumteng ti aldaw, nga agayatak met iti nobya na. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Arnel, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Oh, at iti arak nga inuman ta, pare. Masapol ka di pa iti arak, pare. Sakbay nga brodak. Agistorya ta pa'y. Sige man lang yan. Sa nabale, tasan tamat nga agbartek. Kaya datamat dito'y balay. Amang isumanan ti pagsubagan nyo kini Megan. Wan kayam, kumusta kayo kini Megan? Okay kami lang, pare. Naayayok mo't lang. Swerte ka kini Megan, pare. Napintas. Nalaing kan baknang. Aywan kayang, pare. Ningay Kate. Flight mon inton bigat. Ngam, saan mo't nga meditoy? Ay, saan mo anam naman nga umay tinobyak? Busy iti trabaho na. Ken, masakit ka nun itatang na. Naka-order ako iti kananta, babe. Agyaman nak, babe. Pasensya ka na. No saan ko replyan dagiti text mo. Busy ak namin. Okay lang, babe. Awan pag tinaga. Agyaman ak no kasta. Wan kayang. Anniversary tayo itong Sabado. Awan ka di taramitan? Taag-date tamanin. Ha? Ay, saan nakasigurado nung makarwarak ng Sabado? Amumat nga ado ti trabaho. No kasta nga, Rod. Mabalin mo't ngayon itong Domingo. Wino, Lunes. Ni, babe. Sino tinag-text ka? Ni Mami. Pasensya kan, Ada ka no ni Mami di apartment ko. Masapol nga agawid akon. Taadda na patag-apagsaritaan mi. Pare, panag-unak. Ada ilimlimod ni Megan kanyak. Ha? Ne, anya ko mangay. Tsaka mo, pare. Ngamdakkel tinagbaliwan ni Megan. Anya nga ron ti plano ita. Uwan kayang, pare. Saan ka di nga asidag ti apartment mo? Iti apartment ni Megan? Pare, mabalin ka di abantayam. Bueno, si putam no asino ti ikuyukuyog na iti apartment na. Tinakunahan na ngamin kanyak. Ni Mami na ti kanayon na akakuyog. Ngam, ti pakasdaawak. Apay adin na kayat asumarong karak kunkwana. Pare, mabalin mo't apagsaritaan nyo ti maipapan iti dayta. Pare, saan mo't laang nga ibaga ni Megan kanyak tipod no? Pare, matulungan na kadi iti planok. Oh, kumusta pare? Ada ka din nakitam? Idirabi Ada kadwa ni Megan a lalaki. Sino pare? Saan nga taan ni Manong na? Jack am mo. Ngamsaan na ni Manong na dayjay. Nakaholding hands da. Nakitak tupay nga inagkan na ni Megan. No kasta. Pudno ti atap ko. Nga adda sa bali nga iyaw awid ni Megan iti apartment na. Iso apare, dito'y kalangan amaturog. Iti kasta, kat sika mismo ti makakita. Amangan no panunutom amang rabraba kaklaeng. Pare, dakkel ti panagtalag ko kan ka. Anya nga tanu awagam ni Neil, tapno agjajaming tayo dito Arnel, anya ti aramidam dito Kaya't ka lang nga sorpresahan. Dakos ka di, Megan?
Saan mat? Sa anak namin anak kalinis. Nakababain mat kan ka. Apay akas lang madandanagan ka. Ha? Adda ka dilimlimod mo kanyak. Awan. Awan, babe. Anya ko matilimod ko kan ka. No kasta nga rot. Asino di kadwam idirabi? Kadwak? Awan, babe. Sa anak arimor idirabi eh. Agul-ulbut ka. Ha? Mingmingam anaimbag da ito alatawan. Si kaday tasan ka di. Asino day takadwam? Di ko nam nga ta. Kat saan kayo anakita? Babe, agpalawagak. Diyak kasapulan ti panagpalawag mo. Ayayatan ka. Kanak kumapay iti may sa agundaway. Saanen? Gaputa itabot lang. Brektan. Sumrag ka kadi, pare. Wen, kabailak magkidi. Sigurado ka. Saan mo apilitan no saan mo pa'y akabailan? Ang mga nuan niya pa'y timapasamakan ka. Wen, pare. Manungal daw asana kasi Marek. Ang mga naawan ti sweldok. Sige. Ay, ngam pare. Anya nga iti ibagak ka ni Megan no may dito'y kondo unit mo. Ibagam nga wanak. Kanjak kayat ti makisarita kan kuana. Nakiwin naswasa kon kini Megan. Ha? Ni, apay man. Adan sa baling ay ayatan na. Yaw awid na pa yun di apartment na. Anya? Da kayo nga kininil. Kumusta kayo maten? Ay, busy ka no iti trabaho na. Iso adi nakawawagan. Mailiwak nga rod kan kuanan. Ngam awan mat maaramidak. Urayak latan ati panagawid na. Ay, kasta kumamot ni Megan. Talagang ay ayatam ni Megan ha. Asin mo timang sukon kan ka, Kate? Awan, agurayak iti taksi Awan mat ninil amang sukon kanya. O kasta, umay ka nga roden. Tas siya kung timang itulod kan ka. Sigurado ka? Wen, apay kiti na saan? Awan pagtanagam. Tas saan kamat niya agawan kininil. Agyaman iti panang itulod mo kanya, Arnel. Pasensya am ni tatang ko Masakit ngamin. Iso asaan na ka makasarita. Okay lang, Kate. At iti kapem. Agyaman uwan kayam. Asino nga iti mga asikaso kinitatang mo? Tungkal agtrabaho ka. Ibilbilin ko kadagiti kaaruba mi. Masapol ngamin ngagtrabaho tapno adda maigatang mi iti agas na. Siyak lang ngamin tinamnamaan ni tatang. Kasta ka di? Kat, saan ka kadi amarigatan? Marigatan ngam an-anusak para kini tatang. Nagsurti lagi din ni tatang mo, Kate. Saan nga amin nga anak? Kat kasta ti kapanunutan na. Apay-api na umay nakditoy, Arnel. Gaputa kayat ka lang nga makadwa, Kate. Anya? Saan arumbang da ito nga aramidan ta? Kasanon numaamon ni Nil? Saan kamot niya agawin kan kuana? Ala, agtugaw ka kit din, tamangan ta. Amok apaboritom da kita amakan. Kasano anamwam apaboritok da kita? Asino kumapay ti mga ibagakan niya ngay? Ninil Embagpay kan ka tamaawagan na ka. Ha? Apay, saan nakakadi nga inawagan? Saan? Manun abulan tinapalabas. Ngampulos adinak inawagan. Kaya't nakalaang siguro asurpresaan na? Anyat kaya't masawan. Awan.
Mangantakitin. Arnel? Isu ka di dahi ta babae insukat mo kanya. Megan? Megan, anya tararamidom dito eh. Apay alikliklikan na. Kadwampay dahi ta babae? Saan na ka din ngay ayatan, Arnel? Megan, adan sa baling ay ayatem, saan ka di? May sa atawanin tinapalabas, sipod nagsinata. Megan, saan ko a boyfriend ni Arnel? Kat, anya nga ron di pa nagkunayo iti kastingar aramidin nyo. Si kamot, Arnel, isukat naklang arudan, iti day tapay a babae. Apay analiday ka, pare. Agawid ka nun ni Neil, pare. Ni, kat apay kumaamalidayan ka ngay, pare. Saan ka kadi amaragsakan? Tagawi din tibis printa? Pare, parag ko nagkat. Agayata kong kinikait. Itilasod ti makatawan. Nakariknak iti nagpaido mga ayat kan kuha na. Pare, dakas dayta. Amok pare. Nyam sa nabale. Ta sa anak pa'y matanagpod no kan kuha na. Ay, isumat lagayam analiday ka amang ibaga. Nga agawi din ni Neil manipod Canada. Ay na pare, no liniklikam kumanikate ididamo pa'y laeng. Di awan ko matikas ta problema ita. Kumusta kayo meten, Arnel, Oliver? Nasayat kami met, pare. Oh, si Kangay. Okay laeng pare. Agyaman nakta nakaumay kayo dito balay. Hello, kada kayo adwa? Hello. Sige. Mapanak pa ijayan ni Mami, Han. Sumurot ka inton madamdama, ha? Okay, Han. Panawan kayo pa'y dito'y Arnel, Neil. Tapanag ko na at darumbang apagsaritaan nyo. Pare. Sino day jay? Kunak man nun ni Kate, ti girlfriend mo? Jack impagarup nga dapay gayam Hazel iti biyag mo. Arnel, ayun ni Neil. Magagarin ang makakita kan ko na. Kaya't ko ang makita ni Neil. Kate, sapela ko matasan ka amak maklahat. Adan sa baling ay ayatan ni Neil. Anya? Saan? Saan na pudno day ta, Arnel? Pudnotin bagak, Kate. Makitkitam ka di day ta babae ang nakasuot iti red a gown? Isuday ta ni Hazel. Tipyan si Neil. Saan na pudno day ta? Kaya't ko makasarita ni Neil. Anya ti aramidam dito. Pudno ka diti ko na ni Arnel. Andan sa baling ay ayatam. Iso asaan nak asinukon. Pasensya kan, Kate. Ngam iso ti kayat ni Mami nga ikalaysak. Diyak ko maumanugot iti kayat ni Mami. Ngam, agayatak matan ka ni Hazel. Agyaman nakta sinurot nakitibalay, Arnel. When, Kate? Pasensya amon tinaramid ni Neil. Awan basol mo, Arnel. Kate, syaklat ta ko man tinagdaton idikal ka. Anya? Agayatak launay kan ka, Kate. Arnel. Kat mo ka sa pulam ti kastarsarita. Saan ka ngagduado ang umasidag kanya? Adda aklat ta ditoy. Para kan ka. Sakbay ang nagsubli Neil ije Canada, nagkid daw pa'y iti pamakawan kini Kate. Kalpasan mo ti may sa atawan, inaklon nak ni Kate. Kit ita, busy kami iti negosyo abinangon mi. Saan kami pa nagkalaysa, ngem namnamaan mi adumting tumatlaeng dayta nga aldaw. Tinapateg,
ay ayaten mi titunggal maysa. Alakastan ket agyaman ak iting kay panangi drama iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Arnel. Arnel pagayam ko, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Numaminsan, adadagiti ditay namnamaen apasamak, tapnula ang agsabat ti dalan, dagiti na ikari iti tunggal maysa. Akas ka Daniel ken Hazel, ken kastameten kada kayo kini Kate. Ala, sapela kumatag tultuloy iti ragsakyo, ken ituloy yo tag tinulong iti negosyo yo, para iti masakbayan yo, ken para iti panagkalaysayon to. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Arnel, iti Baguio City. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Ken iti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.